Kuri uyu munsi wo kuwa gatanu tariki enye Gashyantare 2022 nibwo hasohotse itangazo ry'uko Dr Nsanzimana Sabin wahoze ayobora ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC mbere y'uko ahagarikwa kubera iperereza ryari riri kumukorwaho yagizwe umuyobozi mukuru w'ibitaro bya kaminuza bya Butare CHUB. Tariki 7 Ukuboza 2021 nibwo ibiro bya Minisitiri w'Intebe byari byatangaje ko Dr Nsanzimana Sabin yahagaritswe by'agateganyo ku mwanya w'umuyobozi wa RBC. Ntabwo impamvu zatumye hagarikwa by'agateganyo kugeza amagingo ya zigeze zitangazwa. Kuri ubu Dr Nsanzimana yamaze guhabwa inshingano nshya zo kuba umuyobozi mukuru wa CHUB. Ibaruwa imumenyesha imirimo mishya yayishyikirijwe ku itariki ya 3 Gashyantare 2022. Uyu mwanya Dr Nsanzimana hawe ugenerwa umushahara wa miliyoni 2,094 n'amafaranga 795 y'amanyarwanda hataravamo umusoro. Amafaranga uwurimo afata mu ntoki ni miliyoni 1,578 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko hatabariwemo ay'ibintu bitandukanye yemererwa n'amategeko. Muri Nyakanga 2019 nibwo Dr Nsanzimana Sabin yagizwe umuyobozi mukuru wa RBC asimbuye Dr Chondo Janine. Dr Nsanzimana afite ubunararibonye mu bijyanye na porogaramu zo kurwanya sida, gukora igenamigambi muri iyo ngeri n'ubushakashatsi ku bufasha bukwiriye guhabwa abantu babana n'iyi virusi. Afite Masters degree mu bijyanye n'indwara z'ibyorezo yakuye muri kaminuza y'u Rwanda, ndetse anafite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Basel mu Busuwisi. Muri iyo ngeri yabaye umwarimu kandi wungirije muri kaminuza y'ubuvuzi rusange, ndetse yigishije no muri kaminuza y'u Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu @iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.